Pravoslavlje u vremenu i vječnosti. Emisija o pravoslavlju i životu crkve na programu radija Bosanski Petrovac. Svakog ponedeljka u 15 časova i 30 minuta. Pomaže Bog, dragi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pravoslavlje u vremenu i vječnosti. Emisija Pravoslavlje u vremenu i vječnosti realizuje se sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Bihaćko-Petrovačkog i Rmenskog gospodina Sergija. Ova emisija realizuje se u okviru projekta proizvodnja radijskih emisija Pravoslavlje u vremenu i vječnosti pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Vlade Republike Srbije. Ovaj projekat se finansira iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izrečeni u ovoj emisiji nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodijelio sredstva. Glavni i odgovorni urednik emisije protoprezviter Bojan Mitrić, starješina Hrama Svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. Emisiju priprema, uređuje i vodi Predrag Vujić, profesor pravoslavne vjeronauke u Mješovitoj srednjoj školi Bosanski Petrovac. Iz kalendara naše svete crkve i tema emisije Pravoslavlje u vremenu i vječnosti. Poštovani slušalci, tema ovo sedmičnog izdanja emisije Pravoslavlje u vremenu i vječnosti jeste život i stradanje svetog velikomučenika Lazara Kosovskog i Kosovski Vidovdanski zavjet. Sveti velikomučenik Kosovski knez Lazar rodio se oko 1329. godine u gradu Prilepcu kod Novog Brda. U vrijeme kada je u srpskoj zemlji carovao silni car Stefan Dušan, koji je carovao od 1331. do 1355. godine. Oko sebe je car Dušan imao mnoge blagorodne velikaše, među njima bio je i znameniti velikaš Pribac Hrebeljanović. Pribac je bio iz grada Prilepca kraj Novog Brda. Imao je 3 djece, 2 kćerke i 1 sina, upravo blaženog i slavnog Lazara, potonjeg kneza i velikomučenika Kosovskog, a u narodu prozvanoga i carem srpskim. Sveti knez Lazar još iz djetinjstva biješe blage naravi, oštrouman i dobrodušan. Vaspitan Lazar od roditelja u hrišćanskoj vjeri i pobožnosti, čiste naravi, krotkoga uma, hrabrog i plemenitog srca i duše, brzo je napredovao u svakom dobru i mudrosti. Od Boga podarene darove on je bogato umnožavao i revnosnom pobožnošću svog podvižničkog života divno je uveličavao. Tako darovit, on ne samo što brzo preteče svoje vršnjake, nego i privuče na sebe pažnju carevu i steče njegovu blagonaklonost, zbog čega bi uzet na carski dvor u Skoplju i ubrzo zatim uveden u državne poslove. Lazareva starija sestra bi udata za čelnika vojskovođu Musu, čija oblast biješe na Gornjem Ibru u Zvečanu. Draginja i Musa rodiše sinove Stefana i Lazara, čuvenu braću Musiće, a po smrti muža Draginja se zamonaši i dobi monaško ime Teodosija. Sa svojim sinovima, Lazarevim sestrićima, ona je podigla manastir Presvete Bogorodice kod Brvenika, gdje po smrti bi sahranjena i ona i njeni sinovi. Mlađa Lazareva sestra bi udata za vojvodu Hvostanskog Altomana, po kome biješe nazvani poznati Altomanovići. Sa Altomanom ona dobi sina Ivaniša, koji po smrti svoje bi sahranjen u manastiru Visoki Dečani. Ubrzo sveti knez Lazar postade i zet carski, jer mu car Dušan dade za suprugu svoju plemenitu rođaku Milicu, kćerku velikog kneza Vratka od Loze Nemanjića. Milica je bila potomak Vukana, najstarijeg sina Stefana Nemanje. Lazar se vjerio sa Milicom po narodnom kazivanju u manastiru Jošanici, a po ženidbi bi ubrzo uzveden u dostojanstvo kneza, stavioca. Ovo je bilo oko 1353. godine.
Lazar postade i vojvoda u Dušanovoj vojsci. Bio je veoma vičan u vojnoj vještini i vojevanju, kao nekada slavni kralj srpski, sveti Jovan Vladimir. Pisci žitija svetog kneza Lazara govore da su se Lazar i Milica veoma voljeli i jedno drugo u čestitosti i pobožnosti podsticali. Bog im dade najprije 5 kćeri, Maru, Draganu, Jelenu, Teodoru i Oliveru, a zatim i 3 sina, Stefana, Vuka i Dobrivoja. Dobrivoje se upokojio veoma mlad. Koliko to biješe čestita porodica, najbolje se vidi po tome što otac, majka i najstariji sin biše od Boga proslavljeni kao njegovi svetitelji. Dušan je bio moćan vladar, koji je srpsku državu proširio na mnoge oblasti grčke zemlje, te se zato proglasio za cara u svojoj novoj prestonici u Skoplju 1346. godine. 1346. godine on je uzdigao srpsku arhijepiskopiju na stepen patrijaršije. Sa tim su se saglasili mnogi episkopi i svetogorski monasi, ali ne i carigradski patrijarh. Zbog ovoga su kasnije nastale velike nevolje, koje će tek blaženi sveti Lazar, kada postane srpski vladar, potpuno otkloniti. Inače, car Dušan je bio oženjen Jelenom, sestrom bugarskog cara Jovana Aleksandra, i sa njom je imao sina koji se zvao Stefan Uroš. U vreme kada je zaprijetila opasnost od Turaka Osmanlija, Dušan je krenuo na njih sa svojom vojskom, ali se na putu iznenada razboleo i naprasno umro 20. decembra 1355. godine. Tada je car Uroš, prozvani Nejaki, primio u nasleđe očevo carstvo. Mnogi srpski velikaši nisu htjeli da se njemu pokore, nego su stali među sobom dijeliti i cijepati veliku Dušanovu carevinu. Jedini koji je bio uz Uroša i pomagao mu biješe čestiti i sposobni Lazar, koji ostade na carskom dvoru i biješe najvjerniji i najodaniji čovjek cara Uroša, zbog čega od njega dobi titulu kneza, i to najprije Novobrdskog i Topličko-Polimskog, a zatim i Rudničkog i Moravskog. Lazar biješe miroljubiv i stalno je razmišljao kako da ujedini razbijeno carstvo i na taj način da sve Srbe i sve hrišćane okupi i pripremi za odbranu. Kada se uskoro upokojio car Uroš 4. decembra 1371. godine, Lazar je od tada još više nastojao da ovu plemenitu namjeru ostvari radi dobra svog naroda i sveg roda hrišćanskog. Dobivši pod svoju vladavinu Novo Brdo, Toplicu i Rudnik, zatim oblasti Braničevo i Mačvu sa Beogradom, Lazar je uskoro premjestio svoje središte u Moravsku oblast, u grad Kruševac na rijeci Rasini, koga je pritom sam izgradio i utvrdio. Čestitome knezu velike nevolje pričinjavaše nepokorni i podmukli velikaš Nikola Altomanović, koji je napadao na Lazareve oblasti i štetu mu pričinjavao. Jednom prilikom je Nikola Altomanović pozvao Lazara na razgovor, i to bez oružja, a kada mu sveti knez na vjeru Božju dođe na razgovor, onda ga jedan od Nikolinih slugu potajno udari skrivenim oružjem u grudi i Lazar pade kao mrtav. Međutim, promislom Božijim i silom krsta Hristova, kojega Lazar svagda nosaše na grudima, on bi spasen od sigurne smrti, jer zlatni krst koji sveti knez Lazar imaše svagda u vratu spriječi željezno oružje da mu zada smrtonosnu ranu. Poslije ovoga događaja blagovjerni knez sklopi bratski savez s srpskim i bosanskim kraljem Tvrtkom I i pobjedi Altomanovića. Uskoro pod svoju vlast uključi i oblasti Hercegovine i Banata,
te tako postade u Hristu Bogu blagovjerni i samodržavni gospodar Srbljem i Primorju, Stefan Veliki, knez Lazar, od sveg srpskog naroda prozvani kao slavni car Lazar. Najvažnija briga svetog kneza Lazara bila je da odmah izmiri srpsku i carigradsku patrijaršiju, koji su, kao što smo rekli, od vremena cara Dušana bili u nesluzi i podvojenosti. Carigradski patrijarh beše odlučio srpskog patrijarha i među njima ne bješe opštenja i jedinstva. Zato je prva briga Lazareva bila da ispravi ono što se tiče neba i spasenja duše njegovog naroda. Stalno je govorio, ima li za zemaljskog vladara išta veće nego da čini ono što je Bogu ugodno. Na to su ga podsticali i svetogorski monasi, jer oni su najbolje osjećali kako crkve Božije tuguju kada nisu u miru i ljubavi. Oni otidoše u Peć patrijarhu Savi IV. I o izmirenju mu govoriše, a on ih uputi u Kruševac čestitom knezu Lazaru. Na čelu ovih monaha biješe prepodobni starac Isaija, rodom sa Kosova, koji se ranije podvizavao u manastiru svetog Joakima Osogovskog. A sada biješe hilandarski monah. On je uživao veliko povjerenje svetog kneza Lazara. I zato čim je on stigao, Lazar sazva veliki crkveno-narodni sabor u Kruševcu, na koji bi pozvana i stara carica Jelena, sada već monahinja Jelisaveta. Sabor sa patrijarhom i knezom na čelu 1375. godine odmah riješi da se u Carigrad pošalje starac Isaija da od patrijarha Carigradskog izmoli skidanje prokletstva sa dotle umrlih i svih živih Srba. I časni starac Isaija pođe sa nekoliko monaha pratilaca u Carigrad kod svjetjejšeg patrijarha Filoteja i blagopolučno svrši ovu bogugodnu stvar izmirenja, kao što to željaše blagovjerni samodržac Lazar. Kako se u to vrijeme pomirenja predstavi u Gospodu svjetjejši patrijarh srpski Sava IV, sveti knez Lazar okupi sabor episkopa i srpske gospode u Pećkoj patrijaršiji radi izbora novog patrijarha i po promislu Božijem bi izabran prepodobni podvižnik starac Jefrem, koga odmah mitropoliti i episkopi rukopoložiše i na presto svetoga Save postaviše. Onda svi zajedno odslužiše službu Božiju i zajedno se sa došavšima iz Carigrada pričestiše. Tako se utiša bura u crkvi, razriješi se svaka rasprava, blagodaću Božijom i staranjem čestitog i miroljubivog kneza. Ljubav svetoga kneza Lazara prema božanskoj crkvi Hristovoj ogledala se i u ljubavi i usrđu koje je imao prema svetim hramovima i manastirima. On postade ktitor i dobrotvor mnogih crkava i manastira, i to ne samo u svojoj državi, nego i daleko van njenih granica. Kao prvo slavno djelo koje učini posle izmirenja crkava, biješe podizanje divne crkve svetoga Stefana u slavnom gradu Kruševcu, poznate i do danas pod imenom Lazarica. Zatim, kao što piše za njega patrijarh Danilo III, ovaj hristoljubivi vladar gore ih umove svoje države ispuni obiteljima monaških žilišta, gdje se nastaniše i živješe monasi koji sebe Bogu orodiše usamljenošću i svakim molitvenim tihovanjem. Posle 1371. godine, bježeći ispred Osmanlija, mnogi monasi iz osvojenih krajeva Balkanskog poluostrva i Svete Gore dolaze u slobodnu Lazarevu državu i ovaj monaholjubivi vladar dao im je da se nastane u njegovim moravskim krajevima. Posebno su kod svetog kneza dolazili poznati monasi zvani Sinaiti, nazvani tako po svom velikom učitelju prepodobnom Grigoriju Sinaitu. Sveti knez sazida tada u tihom i skrovitom mjestu u Braničevskom ždrelu na rijeci Mlavi crkvu presvete Bogumatere i oko nje osnova manastira svojom vladarskom poveljom,
od 1379. godine utvrdi ga i snabdi imanjem, pa ga podari ovim časnim sinajskim monasima i Kir Grigoriju Sinaitu. Ovaj manastir i do danas postoji, naziva se Gornjak, a posvećen je danas vavedenju Presvete Bogorodice. No najveća zadužbina svetog kneza Lazara bi njegov manastir Ravanica, koji bi osnovan 1381. godine i posvećen Vaznesenju Gospodnjem, Spasovdanu. Gradnju ove divne zadužbine sveti knez Lazar povjerio je Neimaru Radu Boroviću, koji sazida veličanstvenu crkvu u najljepšem srpsko-vizantijskom stilu. Lazar se u nekoliko mahova borio protiv Osmanlija. Prvi sukob sultana Murata i kneza Lazara bi kod mjesta Pločnika na Toplici 1387. godine, sada selo Pločnik kod Prokuplja, najpoznatiji boj i sukob između Lazara i Murata, između Lazareve i Muratove vojske, bio je Kosovski boj. Dan prije bitke knez je vojsku svoju okupio oko bijele Samodreže crkve, gdje bi odslužena služba Božja i sva vojska redom pričešćena, jer je sveti velikomučenik Hristov predosjećao da i njemu i njegovim vojnicima predstoji ispiti čašu stradanja Hristovih za krst časni i slobodu zlatnu. Na dan boja na Vidovdan, utorak 15. juna 1389. godine na svetog proroka Božijeg Amosa, krsnu slavu svetog kneza Lazara, čestiti knez Lazar još jednom se pomoli Bogu i izgovori ohrabrujuću besjedu svoje vojsci prije samog boja. Po sveopštem narodnom i drevnom predanju svetom knezu Lazaru se pred ovu bitku javio anđeo Gospodnji. Pitao ga kojem se želi privoljeti carstvu, da li carstvu zemaljskom ili carstvu nebeskom. Knez je odgovorio: ako ću se privoljeti carstvu zemaljskome, ono je za malena, trenutno i prolazno, a nebesko carstvo je uvijek i dovijeka. I tako se bogoljubivi vladar srpski svecijelo opredijelio za carstvo Hrista cara na nebesima i sa svim svojim hristoljubivim narodom smireno pokorio se savršenoj volji Božjoj, koja je vrhovni zakon neba i zemlje. Zato je pred dželatom mirno i spokojno stajao, očekujući da primi mučeničku smrt za vjeru Hristovu i za otačastvo svoga roda hrišćanskog. On nije tražio slobodu po svaku cijenu, to je slobodu od Boga i bez Boga, nego slobodu u Bogu i sa Bogom. Zato je mirno priklonio glavu pod mač i u sebi ovako Bogu govorio: Stvoritelju moj koji sudiš znane i neznane grijehe naše, tebi vapijem, tebi se molim, oprosti mi sve što sam propustio učiniti po svetoj volji tvojoj, spasi ovaj narod moj, ili bolje reći, ne moj, nego tvoj narod, Gospode. Zatim predade dušu svoju u ruke Hrista Boga. On spase svoju dušu svoga naroda, zadobi besmrtno carstvo nebesko i Bogu privede mnoštvo mučenika, a i sveto tijelo njegovo Gospod nije dao raspadljivosti, nego ga proslavi netruležnošću i mnogim darovima čudotvorstva. Ćirilijada. U rubrici Ćirilijada član fotofona sekcije učenika Mješovite srednje škole Bosanski Petrovac koji pohađaju pravoslavnu vjeronauku, naša Sara Petković, donosi nam našu autorsku pjesmu Vidovdanske carske staze. Poslušajmo je. Vidovdanske carske staze. Vidovdane, moje duhovno oko, tobom gledam gore visoko. Gledam odavde sa moje nizine, tobom se nedostojan uzdižem u visine. Do rajskih visina, do liturgije, svadbe carevog sina. Vidim Lazara, srpskog junačkog kneza i cara, vidim Obilića Miloša, Nemanjiće, od Nemanje do nejakog Uroša. Vidim mučenike kosovske, ovjenčane vijencem neprolazne slave, vidim srpske svetitelje,
djecu Svetoga Save. Vidim anđele i Božji presto, vidim raj naših svetitelja za življenje mjesto. Vidim i osjećam rajsko ljubeće stanje, vidim Lazarevo i naše najveće imanje. Vidim žive Miloša i cara Lazu, vidim kako su nam do carstva Božijeg utabali stazu. Čujem i vidim Savu kako liturgiju poje, vidim kosovske junake kako se kao pčele oko putira roje. Prilaze kosovski junaci naši tijelom i krvlju napunjenoj svetoj čaši. Prilaze Hristu, pričešćuju se, raduju se, vesele se. A Sava i Lazar pred prestolom se mole, Gospode Bože naš, pogledaj dole, narod srpski, narod tvoj, Bože. Pogledaj, pomiluj, sačuvaj ih, ima još dece koja ti se mole i koja tebe, Bože, vole. Učini da i oni budu tvoji pričesnici i liturgije carstva učesnici. Za rod srpski molimo te, pomiluj, složi i oboži. Srpčiće male umnoži, pomozi da budu bolji, sačuvaj u nevolji. Tu decu, Bože, pripazi, pomozi da hode po tvojoj stazi. Stazom kojom smo hodili mi, da hode Srbi svi, da spoznaju da je zemaljsko carstvo za malena, a nebesko uvijek i do vijeka. Moje Kosovo i Metohija stvarano je vijekovima, vijekove molitve, borbe i stradanja, padanja i ustajanja, seoba i proganjanja, vaskrsenja i nadanja. Gradili su Kosovo, Kosovo u meni, i mene u Kosovu i Metohiji. Moje Kosovo je Kosovo vjere prave, Nemanje i Svetoga Save, Stefana, Radoslava, Predislava, Save i Vladislava. To je Kosovo Milutina, Uroša, Dušana, Lazara i Miloša, Stefana i knjeginje Milice, nebeske zajednice, mnogo veće od polja između Laba i Sitnice. Moje Kosovo je žrtvom rađano i ljubavlju građeno. Moje Kosovo je dio nebeske oranice, koja na zemlji nema granice. Zaorali su je Lazar i njegovi junaci, a božuri iznikli iz te oranice. Postali su znaci. Znaci koji na nebo vode gore do vječne slobode. Moje Kosovo je tamo, ali i ovamo, gdje je liturgijska zajednica, gdje se piše ćirilica, gdje se pali kadionica, gdje se slave Božji sveci, gdje se poštuju preci, gdje se o Kosovu priča svojoj deci. Kosovo nije samo parče zemlje, Kosovo je parče neba. Kosovo je agnec liturgijskog hljeba. To parče da okusimo nama treba. Dok se tim hljebom hranimo, Kosovo ćemo da branimo. Dok pred Lazarem i Hristom na liturgiji stojim, za Kosovo se ne bojim. Dok sam u domu Hristovom i Lazarevom, u domu sam kosovskom, domu svome. Kosovo je logos koji pokreće naše biće. Sa Kosova počinje novi dan i nova zora sviće. Sa Kosova sve izbire, Kosovom se sve ispunjava i u Kosovu se uliva. Naša vjera i sa njom nada u vječno ovdje i sada. Sa Kosova sve izvire, Kosovom se sve ispunjava i u Kosovu se uliva. Naša vjera i sa njom nada u jedno vječno ovdje i sada. Moja crkva stradalnicima čine pomene, a svojoj djeci Lazarevoj upućuje opomene. Da Kosovo ne zaboravljaju, da u Boga vjeruju, da vaskrsenje očekuju, da se u hramovima na molitvi okupljaju, da se Hristom pričešćuju, sa Hristom, Savom i Lazarom sjedinjuju. Da nebeskoj Srbiji i Kosovu hitaju, da manastire na Kosovu obnavljaju, da druge ljubavi poučavaju, da vole i praštaju. Kosovo je naše srce, na ikonama i freskama sveto Božje lice. Dok je pravoslavnog roda, živjet će Kosovo i sloboda. Dok je
jedinstvene želje i volje, svaka liturgija bit će Kosovo polje. Dok Srbin na molitvi stoji, dotle će on i Kosovo u njemu da postoji. Liturgijom svaka zemaljska nedođija postaje Kosovo i Metohija. I tako smo došli do kraja još jednog izdanja emisije Pravoslavlje u vremenu i vječnosti na programu vašeg omiljenog radija, Radija sa dušom. Želimo vam svako dobro u Gospodu. Boga molite, bližnje volite i ne zaboravite. Volite život i živite samo da biste voljeli. Do slušanja i prijatno.